voin hi zirtop ni somni pasari polkut thla sang ni le somni pathum mani a indona lama boruak sa a meka boruak in mung lian tak a kan ti to kha teng thon an rem ti nuwa hei hian boruak lian tak a siam don ni in na ngai thaya Russia lamin chet an ron la ta thut mai chung te ba ka thuma a be bom dang han puang ma sapotila Ukraine President chuan khothlang ram hruai tu ten Russia la ka be pui thlak na tura teng thon an rem ti awangin lom thu a soya ma se rang taka thon thlenangai ti a soi Volodymyr Zelensky chuan khothlang ram te chu long range missile le fighter jet thon turin again ngal boka athu soi hi US le Germany ina Abrams le Leopard teng Ukraine an thon tur thu an puan nu loka ani Russia chuan he thu puan hi blatant provocation ti in an soi sel ngala teng supply engpo chu ti chiat ani tur thu an soya hei hi nei to ne na direct in beina kan nga yang antiram tamak mai President Vladimir Putin a thu puang tu Dmitry Peskov chuan teng te hi West ral thuam dang ang bukin kifa akang cheve ngal don ani ati awi yom thlon mai don ni in a soi Mr. Zelensky chuan NATO Secretary General Jens Stoltenberg nena kan defense cooperation kan ti chakangaya indona mola mason na a oma Russia sipai kir tur chuan Ukraine chu long range missile le artillery tamzok te fighter jet te po supply anga yani ati khothlang teng te chu rang taka Ukraine lama thon chhuwa wat anga yani ti in Zelensky chuan a soya teng hi tam tak pek chu ani theina na nor non le boka chu tiang chuan teng force chak zok kan din anga yani ati tuna hian Mr. Zelensky hian teng te hi adil hlotlin hnuwa Ukraine Air Force te chu technology lama mason zok technology advance zok fighter jet manga thuaman ngai don ani chu kan ngai poimo ber a chulani ati khothlang sarkar tam tak chuan hetiang thil hi ando dal ngala Russia chunga target ka nan thlona hi man an hlau hle ani Berlin Bundestag ka teng thon chungchang ruam manna kim chang a soina German Chancellor Olaf Scholz chuan Ukraine fighter jet thon chu ani lo tur thu a soi ngala hei hi teng thon an rem ti nuwa Zelensky an fighter jet thon tura angen nuin German Chancellor chuan aron changlet ngalani US President Joe Biden chuan nimin pia khan US chuan Ukraine M1 Abrams battle teng som thum pakhat athon don ti puang ani kha video hung bera kan puan to kha khatiang khan German in teng thon an rem ti theinan US chuan German phut angin ma an ron hruai ta ni Berlin hian Europe ram dang te tan po an mani stock atanga German siam teng pek theina kong a hong tabuka tin teng te hian classic la ya Russia be pui thlak theina tur an ti top heidon ni in an soibok ole kan thu pui lama lutila khothlang hovin Ukraine pui na ral thuam lian teng thon an tum thuan puan hnuwa Russia lam chuan ral thuam lo omzok manga chan le ta an vowani kha hei hian indona chu level thar zo kha kai tir thei Europe le khovel tan thil lo tak a thlen thei ni an ti ni kha Putin a khon bol then khat te chuan indopui pathum na anai hle chu tiang lampan tur chuan West ho hian meipuyan to a an chom nung so vani anti chu tianga main battle teng thon tur thu nen Ukraine le khothlang lam an rik lui lai le anin buat sei mup lai chuan nimin khan Russia chuan missile ron phor tran ta Kiev khopui dang an ron kap le ta thor maya boruak a tang le ta at mai Germany le US in Kiev tan Russia be pui thlak na tura teng an tiam nu ni khat nuwa ani a ninga ni khan Ukraine missile ka lu tran ani a Kiev khopuya building pakhat chu a chene viau report nu hnung bera chuan he missile be na awang hian mi pakhat boral midang pahni an hliam bok ni in khopui mayor chuan a soi
Russia missile thren khat hian Odessa chimlam biala energy facility pahni a bei thu Ukraine official te chuan an soya. Russia chuan Ukraine tana teng thon tur hi indona khotlang ramte inrolna ni director inrolna anga an ngai don thu an soya. He thil an soi nu hian he missile beina hi thleng ta ni. Ukraine sipai ho tu chuan Moscow hian ninga ni khan air le sea base missile somnga panga akap chuak tia soi. Ukraine sipai ho tu Luber Valery Zaluzhny chuan missile somnga panga zinga somli pasari chu an ka thlak thu a soya. An ka thlak zinga somni chu Kyiv che vela ani thu a soi. Hemi ma hian Ukraine Air Force chuan an ram chim lama Sea of Azov atanga Russia sipai te ka chua. Iran siam attack drone cluster chu an ka thlak thu an lo puang to bokani. Kyiv khopui chim lama chen na in nilo building te ka ani awangin kumsom nga panga mi pakhat athia midang pahni an hliam bok ni in official chuan a soya. He bei pui thlak na hi Russia in thlatam tak chung Ukraine infrastructure a bei to thar thona ani a. Power station tam tak ka chiat ani awangin mi maktaduai tam tak chu eng nei lovin an om mek ani. Missile ten Ukraine an bei nuwa electricity grid lama harsat na ti zia omna turin Kyiv le mundang engemaw zata emergency in power katani a. Heti lai hian German Chancellor Olaf Scholz chuan Ukraine tan Leopard 2 teng som pali pe ka tiama. Hei hi kar tam tak chu international pressure om nuwa ni in German chuan Ukraine teng thon thei hun tur aron puang chiang tabok. Heng teng tun lai khovela teng thaber te zinga mi Leopard teng te chu March tlatop lama emo April tlatir lama emo thon thei ani ang anti. Indona hian teng te hi game changer ni tur chuan teng zathuma tanga zali vel tal langai don ni in Ukraine Defense Minister Advisor chuan BBC Radio 4 a hril bokani. Ukraine Defense Minister Advisor Yuri Shak chuan khotlang ram ral thuam mangtang kaya indona hmuna Russia kan hne ma pole he missile terror hi kan ti top thayang Russia chu remna siam turin kan nor tom thei don ani ati. Hei hi nei to lam ngai dan chi ani a. Ukraine dan ral thuam an thon na sata ral thuam manga chanlet na an pek na sat chuan Russia chu nor mang ana in biak na do kan lama nor tom anin ring ani. NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Ukraine rama teng thon chuan indona a an ram ne theina turin danglam na sa taka thlen thei don ni in a soi. Ole Russia in Kyiv missile ka lu hi khotlang hawin teng thon an tum vau khan na ni in a langa. Kyiv khopui mayor Vitali Klitschko chuan missile beina awang hian mipa kumsom nga panga mi boral ti soya. Kumthar hnuwa Russia missile beina awanga thima saber ni in a soya. Mipa ni an hliam bok ni in a soi. Missile be pui thlak lai hian Ukraine rampuma air raid siren ti ri ka ni a. Hei wang hian mi pui tam tak rail station le tom himna danga anin khuar ani. Ukraine Air Force thu puang tu chuan Russia mar lama Arctic bial Murmansk atangin Tu-95 in do thlona paruk vel zet an ron thlok chuak ni in a soya. Hlataka tangin missile an ron kap chuak ani ati. Kyiv thu nei tu te chuan Ukraine Air Defense te hian Russia missile ka chua som panga chuang chu khopui pona an kap thlani in a soya. Mase be pui thlak bel chut zuina an don an hlo wangin khomi pui te chu sel tara tom turin an nge na ni. Vinnytsia Central Region po ka ani. Ukraine sipai te chuan an anti-aircraft defense mangin Iran siam drone an kap thlani in an soya. Zankhat chungin Iran siam drone somni pali an kap thla ti an soi. Odessa Governor Maxim Marchenko chuan energy facility engemaw zata chiat thu a soi boka. Hei hian electric supply a harsat na lian taka siam ni in a soya. Tin Ukraine mundanga power producer dang te poin emergency shutdown an kalpui thu a soi. Heti lai hian German Defense Minister Boris Pistorius chuan Ukraine sipai te chuan Leopard 2 teng le Murder Infantry Fighting Vehicle mandan tur training an tran thuai don tia soi. Ukraine sarkar buai Zelensky hian ei ruk na le Russia do mekani anti. Ukraine janjin bu pakhatin
sipai teration pek na chungcha nga iruk na lian taka thu atarla na wangin top official tam takin bana an thelut hei hi indolai Ukraine rama political shake up lian ber ani meka ban na thelut tu te zinga mi paruk chu iruk na in nam hnoi nge an ni ti hriat ani media te chuan minister pathum dang le prime minister Denis Yamgal po anin nam hnoi ni in an soya Zelensky chuan chiang takin hailan ani chuan in ngai na thiam na don lo ati an ram buai lai in Europe ram zinga iruk na satna berpol Ukraine chu chung rela iruk na chuan an ram in pum khat na tura ei chemeka sum tam tak manga tran puina an ram bai mek tu te kirna atana na tangkai thona tur Afghan sarkarin a ai ru hiau ang mai khan Ukraine po hi chu tiang chuan ni ve mekem mania helicopter che suala Zelensky chuan a minister chan nuala tuna iruk ka wangin minister then khatan bang vele tanol nol mai prime minister hial po abang big lawan ti chu hei hi US in an ral thuam thon lu omna chin le chui ngai ni an lo soi thin na chan chu ni a ral thuam then khat black market a khwang cher bau te dai anga an soi a nual to bokani kha ole khalam kha chu du to kela ole indo pui pa ni na hnulama Europa indo na lian ber chu a thoma ring zel bedul fila silai pu ka chol lova a chung lama a in a pon lama Russia versus NATO boruak al mek chuan he indo na hi khovel tan danger zone rin sena peltir mekani Ukraine Supreme Commander General Valery Zaluzhny chuan December la khan Russia sipai te chu indo ma an omna Ukraine ram rian norlet turin teng zathum infantry fighting vehicle zaruka tanga zasari te hawit zarzanga an mamo thu lo soi to a an mamo an dil khotlang lamin an pek du ngai lo te chu Ukraine din mun chiat ang zelin an pe chho ta zela lai pui MLRS sipai motor tuna phei chuan fighter aircraft an soile ta mekani Russia indona khotlang ram anin rolta Russia Kremlin chuan khotlang ram te chuan an du thu nge ya ral thuam an thon mangin he indona hian anin rolta ni inapu soitongin Berlin hian tunkar chung khan teng thon phal sak tura nei to tangrual ram ten norna atok na sa hle a chumi hnuwa German le US in rem an ti hnuwa German siam Leopard 2 teng te chu March le April vela Ukraine an thon thleng man mai thei tian puang ta ni kha Germany a Moscow ambassador chuan he malak na hian indo na hi level thara a ring chuak don ani ti in vo khan na ati chuaka Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov an khotlang lamin ral thuam lian an supply chuan he buaina hian direct in anin rol anga ngai ani ang tuna hei teng thon tumna omta a boruak a lian tel tel ani nei to thil ti hian indo na lian jok lama hoyani ati Russia thupuang tu chuan Europe khopui le Washington in Kiev tan ral thuam an pe charchara teng telin ral thuam chi rang ral thuam lian jok an thon hian engti kong po in indo na an in rol ti na ni ti in Peskov chuan Sky News a hril hei hi kan pom lo tak zetani Moscow chuan hei hi indo na director in rol anga kan ngai lo thei lovani director in rol na hi alien tiel ani ati ole Russia in khotlang ram ten ral thuam lian an thon chuan indo na hian level tharaka yanga Europe le khovel tan thil thalo zo ka hring chuak thei ral thuam lian chu ral thuam lo om zo ka chan let angai nge yang tia khotlang lam ral thuam thon tura in sing samek te an lo vo lok to a chu tianga ni mek lai chuan nimin khan Russia chuan missile somnga panga vel chu tiang mang chuan Ukraine khopui engemaw zat an kap le ta sia maya heng missile te hi Tu-95 atanga ron ka chuan ni in an soi Russia bom phur thlona lian an ron che ta mekani Russia tan tun hi an ai te chin na chawni mai thaya chuti rualin NATO ram an ron beitel zevani chuan NATO hi khoingal buton dar angmain an ron re chuak hak bokang engpo ni se thu thar jok lo ngai chang le phot mai te